Katwongere tubifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwumva amasaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwumva amasaha ya nimugoroba, iraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki nyamuneka zigera kuri 28 z'ukwa kane 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa amakuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuba twibandaho, ariko ibintu tukaza kuba tubigaruka by'umwihariko tubanje gusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cya Congo, badukurikira bari mu gihugu cya Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Uganda, badukurikira bari United Kingdom, bari ku mugabane rwose wa Amerika, bari Canada, bari mu Bubiligi ndetse n'Ubufaransa, baradukurikira gatanu kuri kagenzi kako. Tubahaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Birumvikana rero ngira ngo tugiye kuba tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Ivumbi ryatumutse muri CNDD FDD, ngira ngo tugiye kuba tubiva imuzi n'imuzingo, uraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Uwitwa Ndakugarika ubu tuvugana rwose ndetse n'uwitwa Reverien Ndikuriyo bari guhabwa amahirwe yo kuba bayobora igihugu cy'u Burundi, bigendanye n'amakuru arimo agenda tugeraho. Ngira ngo ni nayo mpamvu uwitwa Ndakugarika ubu tuvugana rwose CNDD FDD yamaze kumwambura inshingano zigiye zitandukanye, kugira ngo atabona amahirwe yo kuba yagira ijambo, by'umwihariko agira icyo akora mu gihugu rwose cy'u Burundi muri ayo matora ateganyijwe mu mwaka w'2027. Ni amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka w'2027 rero, mu gihe mu mwaka w'2025 ariyo mwaka turimo hateganyijwe amatora y'abadepite. Ngira ngo turaje turebere hamwe amwe mu makuru agiye atandukanye, ndetse uraza kumenya ku kijyanye n'uwitwa Ndakugarika, uraza kumenya ku kijyanye n'uwitwa Reverien Ndikuriyo, turaza kugaruka ku banyapolitike bagiye batandukanye no mu gihugu cy'u Burundi, uraza kumenya byinshi by'umwihariko birimo biragenda bibaranga. Bujumbura hari amakuru menshi rero yakomeje kugenda haturuka, ngira ngo nayo tugiye kuba twinjiramo tukamenya byinshi. Hari amakuru arimo aturuka hano Gitega, nayo turaza kureberaho hamwe, kuko ari inama mu kanya gato igiye guterana, ikaba ari inama igiye guhuza abajenerali by'umwihariko ndetse n'abafite amapeti agiye akomakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi. Byose tugiye kuba tubyinjiranamo. Ngira ngo muraza kunyemerera turebere hamwe iki gitutu kuri Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza wanze rwose korohereza abimukira bo mu Rwanda. Ngira ngo turaza kuba tubireberaho hamwe. Turaza kurebera hamwe amakuru yemeza yuko umujyi wa Numila wo mu Bubiligi witandukanyije n'ibibazo bya politike hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Bubiligi, by'umwihariko ahangaha rwose bakibuka by'umwihariko jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ibi rero bikaba birimo biraba mu gihe mu gihugu cy'u Bubiligi ibi byose byari byarahagaze byo kuba by'umwihariko haberamo ibikorwa byo kwibuka. Turaza kugaruka ku Bubiligi rero burimo burashaka ko Museveni abwunga, ndetse akaba yabwunga n'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo aya makuru yose rwose gatanu kuri kagenzi kako tugiye kuba tuyakomozamo tuyava imuzingo. Utari wakora subscribe rero nta kindi biri bugusabe, uraza gusabwa kuyikora kugira ngo ibintu bijye bigenda neza muri rusange. Ngira ngo murabona yuko uyu munsi twahinduye location. Impamvu twahinduye location ni impamvu rwose navuga yuko yihariye, kandi murabona yuko turi n'ahantu hameze neza, ari akayaga fusheri, ibintu bimeze neza cyane. Twirukanse, ngira ngo ntabwo turi butinde, nta nubwo turi bujye mu bintu byinshi. Reka duhite twinjira muri ano makuru. Ngira ngo ndaza guhera kuri ano makuru rwose adasanzwe. Ni ukuvuga ngo ubuyobozi bw'umujyi wa Numala mu Bubiligi bwifatanyije n'Abanyarwanda kwibuka ku nshuro ya 31 abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, bushimangira kwibuka ko ari byo bishobora gutuma ibintu byabaye mu gihugu cy'u Rwanda isi yose ibibona, ndetse kandi bitazongera no gusubira ukundi. Iki gikorwa rero cyo kwibuka cyabaye ku wa gatandatu tariki ya 26 cyabaye rwose
cyitabiriwe n'abantu benshi cyane baturutse mu mijyi igiye itandukanye. Uyobora rero iki gikorwa by'umwihariko bita Gakuba Ernest, uyu nguyu ayobora diaspora nyarwanda mu gihugu cy'Ububiligi, n'uwitwa Lionel uyobora diaspora nyarwanda mu mujyi wa Numira, cyitabiriwe n'abandi benshi bagiye batandukanye. Murumva yuko rwose abayobora diaspora bo bari bahabaye cyane. Cyitabiriwe kandi rero n'abandi bayobozi b'imiryango itandukanye y'abanyarwanda n'inshuti zabo, ndetse kandi ni igikorwa navuga yuko cyitabiriwe n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Birumvikana rero hari hashize igihe kinini igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko n'igihugu cy'Ububiligi bidacana uwaka, ariko kuba uyu mujyi wa Numira witandukanyije na Mura, witandukanyije rwose n'igihugu cy'Ububiligi, ukaba ukora iki gikorwa, birumvikana yuko hari ibice bimwe na bimwe mu gihugu cy'Ububiligi cyishimiye kuba igihugu cy'u Rwanda kiriho kandi gifite umutekano, ndetse n'ibibera mu gihugu cy'u Rwanda byose by'umwihariko byishimiwe muri rusange nta kibazo gihari. Yes, tumaze iminsi rero tuvuga byinshi, ariko igihugu cy'Ububiligi nacyo kiri gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo habeho kucyunga, ariko ibi cyabicishije mu gihugu cy'Ubugande kwa Yoweri Kaguta Museveni. Mu kwezi gushize rero u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gucana umubano n'Ububiligi, runategeka ko abadiplomate b'iki gihugu bava ku butaka bwarwo. Ngira ngo ibi ni ibintu twagiye tugarukaho inshuro nyinshi. Ni icyemezo rero cyajyanye n'ibindi bikorwa birimo guhagarika imishinga y'iterambere mu Bubiligi yakorerwaga mu Rwanda, yari ifite agaciro karenga miliyoni 95 z'amayero. Urumva yuko rwose ari akayabo k'amafaranga menshi. Imiryango rero itari iya leta, yaba iyo mu gihugu mpuzamahanga ndetse n'ishyigikiye imibereho igamije inyungu rusange, yanditse isaba yuko yakora ibishoboka byose kugira ngo rwose ikomeze ikorere ku butaka bw'u Rwanda. Nabyo ibi bakaba barabyanditse babicishije muri guverinoma y'Ububiligi, by'umwihariko bakagira ibyo baganiraho kugira ngo ikijyanye n'umutekano hano uboneke ku rwego rwo hejuru, cyangwa se aya makimbirane ari hagati ku mpande zombi aveho. U Rwanda rero rwahakanye ndabona rwarabihakanye rwose, rwamagana imyitwarire y'Ububiligi, ruvuga ko imyitwarire y'Ububiligi atari myiza. Ngira ngo ibi twagiye tunabivugaho. Igihugu rero cyagize uruhare rukomeye mu mateka mabi yabaye, ngira ngo muri Afurika murabizi, ibiyaga bigari kuva mu bihe by'abakoloni hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Muzi yuko iki gihugu cy'Ububiligi cyagiye kigira uruhare rubi by'umwihariko muri ibi bihugu guhera mu gihe cy'abakoloni. Bikaba rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot yahise atangaza ko igihugu cye cyaba cyifuza rwose kuba by'umwihariko cyasubirana n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero akaba arimo rwose abicisha mu gihugu cy'Ubugande, kugira ngo kibe cyakunga impande zombi, umutekano wongere kuboneka. Abibona rwose Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime, kimwe n'abayobozi ba Uganda. Ngira ngo nta mafoto, ni inkuru yanditswe n'Igihe, abibona yuko rwose bari bagezeho neza cyane. Mbere y'uko rero dusimbukira mu gihugu cy'u Burundi, reka izi nkuru tubanze tuzivireho rimwe, turebe hano ku bijyanye cya Minisitiri w'Ubwongereza wanze kohereza abimukira mu Rwanda. Bamwe mu banyapolitike bakomeye mu Bwongereza batangiye kotsa igitutu Minisitiri w'Intebe w'Ububiligi, bamwita Keir Starmer, bamushinja gutesha agaciro amasezerano. Minisitiri w'Ubwongereza, urakoze cyane. Bamushinja gutesha agaciro amasezerano y'igihugu cye cyari gifitanye n'u Rwanda bijyanye n'abimukira, kandi nta gisubizo afite. Muri Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi 2024, ubwo Keir Starmer n'ishyaka rye bakoze
n'ishyaka rye ry'abakozi batorerwaga kuyobora Ubwongereza bahise batangaza ko batesheje agaciro gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda. Ni amasezerano rero u Rwanda rwari rwaragiranye na minisitiri n'Ubwongereza, ubwo bwayoborwaga n'ishyaka n'ubundi rya Conservators, yari igamije rero gukemura ikibazo cy'abimukira gikomeje kuzengereza Uburayi. Urumva yuko cyari igikorwa cyiza rero. Byari biteganyijwe ko Ubwongereza buzajya bwohereza mu Rwanda abimukira biciye muri iki gihugu, binanyuze mu mategeko, mu busabe bwabo hagati ku mpande zombi. Kugeza ubu rero abanyapolitike bakomeye b'Ubwongereza batangiye gushyira igitutu kuri minisitiri w'intebe Keir Starmer kubera gutesha agaciro amasezerano iki gihugu cyari cyagiranye n'igihugu cy'u Rwanda. Abanyapolitike rero bavuga ko Keir Starmer yari yirengagije imikoranire ya Perezida Donald Trump igeze kure y'u Rwanda, yirengagize ko imikoranire ya Perezida Donald Trump igeze kure n'u Rwanda, kugira ngo agire urwo uruhare mu bimukira bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'Ugushyingo rero 2024 nibwo byatangajwe ko itsinda rya Perezida Donald Trump riherutse gutorerwa kongera kuyobora Amerika riri kwiga ku buryo bwo kohereza abimukira mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, by'umwihariko mu bihugu birimo n'u Rwanda. Birumvikana yuko rero n'uyu w'Ubwongereza arimo arashyirwa igitutu kugira ngo nawe ibi abifatirane kugira ngo ibintu bigende neza hagati ku mpande zombi. Ndabona nayo ari inkuru yanditswe n'Igihe. Tugaruke gato muri CNDD-FDD. Kugeza amagingo aya CNDD-FDD ikomeje kugenda igaragaramo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Uwitwa Reverien Ndikuriyo ari muri CNDD nk'igishushushungwe cyangwa se nk'ifoto, kuko yamaze kwamburwa inshingano zo kuba yagira imyanzuro afata, by'umwihariko muri iri shyaka riri ku butegetsi hano mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero akomeje kujya hanze ubu tuvugana, akaba ari amakuru yemeza ko isaha ku isaha ibintu bishobora kuza guhindura isura, ndetse kandi bishobora kuza kuba ibindi mu gihe aba bagabo baraza gukomeza gucungishwa ijisho n'igihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana uyu mugabo nta hantu yemerewe kujya, byaba gusohoka igihugu ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Birumvikana yuko rwose ibintu bitoroshye habe namba. Ngira ngo uze kutubwira ku minota kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete. Ndumva turimo turagenda tunagana ku musozo, nimba hamaze kugera muri 15. Yes, birumvikana rero ngira ngo iyi CNDD-FDD irimo iragaragaramo byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo ibisigaye byose tugiye kubyirukansa ku buryo bitari bufate iminota myinshi. Irimo iragaragaza rwose yuko irimo iracikamo ibice, ariko ibyo uwitwa General Neva arimo arakora akaba arimo arabikora mu buryo bwe. Abayobozi benshi bo muri CNDD-FDD, amakuru menshi arimo arajya hanze yuko rwose babayeho ku buryo bw'ifoto, ari imyanzuro batafata, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko rero ibi byose bishobora kuza gutuma ibintu bikomeza guhindura isura, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse tukabona situwasiyo yagoma kuba hatari rwose ku rwego rwo hejuru. Andi makuru atariho ivumbi ni uko kugeza amagingo umutekano utifashe neza mu gisagara cya Bujumbura ndetse n'ahitwa za Gitega, kuko isaha ku isaha rwose ibintu bishobora kuza guhindura isura, bigendanye no kuba impande zombi zikomeje gucunganwa ku rwego rwo hejuru. Impamvu zimwe zidacunganwa rero nta yindi ni uko n'ubundi harimo haragenda hagaragara kuba ari igitabara ishobora gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo iteze umutekano muke, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byose rero bikaba ikibazo gikomeye cyane, ndetse gishobora no gutuma igihugu cy'u Burundi by'umwihariko kijya habi, kuko gifite abakirwanya benshi, byaba mu nzego za politike ndetse no mu nzego
za gisirikare. Birumvikana Red Tabara ni mu nzego za gisirikare, aba ba Gatoni Rwasa, aba ba Reverien Ndikubyo, aba bagabo aba Evaristo, aba bagabo ba Ndakugarika ni mu nzego za politike. Birumvikana yuko rero ibintu bitifashe neza hano mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo dushatse twanasoreza aha ngaha, ahasigaye tukaza kugoma kubakurikirana n'andi makuru ubundi tukagenda tuyabagezaho, kuko mu kanya kari buze nabyo hari ibindi turi bageze. Murakoze cyane.